Dutangiye hano tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mushiki wa Joseph Kabila yasabye ko u Rwanda rwagirana ibiganiro na FDLR. Ikaze. Janet Kabila, mushiki wa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasabye ko leta y'u Rwanda ko yagira ibiganiro n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR ngo kuko ari abaturage bayo. Uyu mudepite usanzwe ari mpanga ya Joseph Kabila yabitangarije muri Afurika y'Epfo ubwo yari mu nteko y'abadepite b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. FDLR yasabye leta y'u Rwanda ko bagirana ibiganiro igizwe ahanini n'abarwanyi bahungiye mu mashyamba ya Kongo Kinshasa nyuma yo gusiga abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Leta y'u Rwanda imaze igihe igaragaza impungenge z'uko uyu mutwe ugambiriye kuyihungabanyiriza umutekano. Impungenge zarushaho kwiyongera nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko ingabo za Kongo Kinshasa zisigaye zifitanye imikoranire na FDLR. Ku bwa Janet Kabila, leta y'u Rwanda ikwiye kugirana ibiganiro na FDLR kubera ko n'abaturage bayo. Uyu mudepite yunze mu ry'abategetsi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abakunze kugaragaza ko FDLR ari ikibazo ku gihugu cyabo kuruta uko ari ikibazo ku Rwanda, agaragaza ko uriya mutwe umaze kwica abanyekongo benshi kuruta abanyarwanda. Janet Kabila kandi yagaragaje ko mu myaka ibarirwa muri 28 FDLR imaze mu mashyamba ya Kongo Kinshasa nta na rimwe yigeze igaba igitero ku Rwanda. Ibi bigaragaza ko impuguke ndetse n'impungenge rufite z'uko uriya mutwe ugamije kurungabanyiriza umutekano arizo ubwende. U Rwanda cyakora cyo rumaze igihe rwakira abahoze ari abarwanyi ba FDLR mbere yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Uyu mutwe wa FDLR kuri ubu n'umwe murenga 120 imaze igihe ikorera mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imwe muri iyi mitwe irimo ADF, Codeco na Mai Mai imaze igihe yica ibihumbi by'abanyekongo, ndetse n'uwa M23 leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda gutera inkunga. Ni ibirego cyakora cyo rumaze igihe kirekire rubihakanira kure. Ku bwa Janet Kabila, ngiriya mitwe yindi nta kibazo iteye Kongo Kinshasa kuko ikibazo nyamukuru kugeza ubu gihangayikishije ari M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Kabila yashinje u Rwanda gufasha uyu mutwe kongera kubura imirwano mu gihe muri 2013 ngo wari warasinye amasezerano y'uko nta mirwano izongera kubaho, ahubwo ugiye kugira uruhare mu mahoro n'iterambere rya politike ya Kongo. M23 cyakora cyo imaze igihe igaragaza ko leta ya Kinshasa itigeze yubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro basinyanye, ari nayo mpamvu nyamukuru abarwanyi bayo bongeye kubura imirwano. Hasta la vista.